Afrika Botwa e be e le seetša le tshepo ya kontinente ya Afrika e tsijwa kudu ka metheokgoparara ya maemo a godimo bjale maemo ao ga a sa le bjalo bosenyi bo tšwela pele dinokwane di senya dilo tše bohlokwa tša go swana le diteišene tša ditimela le mafelo a boemapese diroboto le dipala tša mabone a mebileng di fase go sa le bjalo kgwebo ya dikgerekgere e golela godimo ka Afrika Botwa ditiro tše tša bosenyi ke We ask the government to help us about this infrastructure because now our kids are vandalizing them and then they are staying here and then they are doing crime. Setshaba sa Afrika Botwa se lahlegetšwe ke mekgwa ya setho ya boitshwaro. Morally, really, we are we are not afraid of the church, we are not afraid of God. The way things are happening, and definitely we need deep prayer. Dirapa tša bahu tše kgolo mo nageng Avalon di fetogile lefelo la bosenyi mabitleng ao go robetše bagale ba go lwela tokologo bjalo ka Charlotte Maqeke, Lilian Ngoyi, Helen Joseph le Tsietsi Mashinini le ba bangwe dinokwane tše di senya legora la dirapa tšeo le go utswa maswika a segopotšo ao ba rekišetša go beng ba dikgwebo bao ba dirago maswika ka ditsela tša boradia. We are working for other families here. We work and when we come back another time, it's been stolen. Mo lebakeng le badudi ba Afrika Botwa ba hloka thušo ya sedumedi.